Asibingelele baba umprofeti uXhegu. Siyithimba lemtsekuwa TV1. Asibonge sibonge impilo siyaphila thina singezwa kini. Asiphilile nathi. Isifiso sethu silana sicela ukwazi kabanzi mayelana nezwekazi labansundu. Ukuba siyabona ukuba khona lapha esigeje khona, sicela ukwazi kabanzi ukuthi kukuphi lapho esingalungisa khona ukuze sikwazi ukuthi sibuyele empandeni zethu, njengoba siyabona ukuthi kukhona lapho esihambe khona sahamba sangenza kahle njengendle empisholo. Ake ngiqale ngicacise la. Ngizoqala ngiveza ukuthi abantu abamnyama bebonke bavela kumuntu munye. Okusho ukuthi njengoba nje ubona ngokuchazwa kwalezi zinto zeyifundiswa, kodwa ke ngomlando wabelungu, ngoba osekuyikhona manje kuwumlando wabelungu ukuthi ke kune Africa, iSouth Africa lena, iSwaziland nani. Lokho okokuqala kusho ukuthi thina siyindle empisholo singabantu ababodwa. Lento kuthiwa umuntu waseNigeria noma waseMozambique noma waseSwaziland noma waseSouth Africa uyi-foreigner akuseli iqiniso. I-foreigner legama lesilungu abantu laba bangasiba bakulelozwe. Abantu abangasiba bezwekazi labansundu la ngabantu abamhlophe, ngoba thina abantu abampisholo siyumtsinso okuyimelela la ezweni lobabamkhulu. Into esishayile njengoba nibuza nje, mawubuka impilo ephilwa manje, impilo iyakhombisa ukuthi kunomonakalo khona phakathi kwabantu abamnyama, ngoba okokuqala singabantu abamnyama asisenabo ubuntu. Singabantu abamnyama sibulalana sodwa, sabantu abamnyama sidlelana. Umuntu mayehamba ngomnyama ngisesaba umuntu, into ebingenzeke endulo. Leyo nto leyo yaqala ukwenzeka mhla kunyathela umuntu omhlophe ezwenikazi labampisholo. Saqala saba nokwesabana sisodwa baseqhatha. Mangacacisa nje kafushane, namhlanje wonke umuntu wazi ukuthi impilo yami kuze mhlambe ilunge, kuze ngibona ukuthi ngiyaphila, mhlawumbe ufuna ngifake ijazi noma ngisebenze kuphi. Sekuphumile kithi lokhu okuyigqaja nokuyiqhayisa ukuthi singabantu abamnyama. UNkulunkulu wayesipha amandla ukuthi thina sibe nezinto zethu, ngoba okhokho bethu babe nezinto zabo. Kwakufuyiwe kuneyinkomo kunana, bengabe bikho abelungu la, bengakafika abamhlophe ezweni lobabamkhulu. Kwasho ukuthi ke abamhlophe befika ezweni lobabamkhulu, bafika bengenela e-Egypt, ngoba abantu abaningi abazi ukuthi Egypt ila sigenerate ke sonke, noma ila sivela khona sonke singabantu abamnyama. Njengoba sisezantsi neAfrica, thina sisuka le okhokho bethu ababehla beze befika ezantsi nezwe. Ingakho wonke umuntu omficayo seSouth Africa, mawufica umlando impande zokuthi isibongo sakhe bavela, uzothola ukuthi abanye baqhamuka ngapha enhlanezo, baqhamuka eMozambique kuphi. Okukhomba lokho okusobala ukuthi singabantu abampisholo siqhamuka eEgypt la sikhandeke khona. Into edida abaningi ukuthi babuka abantu ababafica namuhla eEgypt ukuthi ngabantu abakanjani, babuka kungathi abama-Muslim nanani. Akusibo abantu base-Africa labo, bayafana nabantu abamhlophe, akusibo abantu basezweni lobaba. Abantu base-Africa, abantu base-Egypt, abantu abamnyama ngabantu abampisholo, hayi laba abamhlophe. Into ke efika yaba inkinga ukuthi abamhlophe bathe mabengena ezweni lobaba, bangena baqinisekisa ukuthi basimunca konke lokhu okungamagugu ethu thina seyindle empisholo. Base befika ke besifaka into abazi kahle ukuthi le bazosibambisa yona bona, bese bedla umhlaba wobaba. Yabona nje ukufika kwabo bengakafika abamhlophe, abantu abampisholo babengenayo into ekuthiwa isonto. Isonto lifike nabantu abamhlophe isikhathi ama-missionaries bewenza la. Ifike nabantu abamhlophe sebeqoqa abantu bebatshela ukuthi ke kunenkosi engaphezulu kwamakhosi abo. Angithi isibongo nesibongo besinenkosi yakhona. Bafika kwamoshakala lapho base besinika umqulu iBhayibheli. Base betshela ukuthi wonke umuntu ophilayo impilo yakhe ufuna ayibuke ayihambise ngokweBhayibheli. Ingakho mawenza into namhlanje bekubuza ukuthi ithini iBhayibheli ngalokho. Okusho manje le ncwadi lefike nabo sekuyiyona manje sesebenza ngathi isisekelo sokuphila kwethu. Basho into kanti abamhlophe bafike
nje la ezweni lobabamkhulu bekade okhokho bethu bekhona bephile eside futhi isikhathi sele kwafika abamhlophe asikaze siphindanga sabona ixhega siphindanga sabona isalukwazi ezweni labampisholo abantu mase bayashesha ukufa bafa isikhathi singakafiki kanti okhokho bethu umuntu wayeyicelela ukuhamba ezethu omnye masekhulitha akahudule ngesikhumba afakwe esibayeni kuze agcotshwe izinkomo ahambe namuhla kuhamba umuntu omusha kuhamba ini uyabona ukuthi liyabhubha ngoba kwazi izifo lezifikayo izifo lezi uyithola ngalolimi lwesilungu kuthiwa sekuphuma isifo esithile sekuphuma isifo esithile kodwa ngesikhathi sobabamkhulu leyo nto yayingekho okusho ukuthi yinto efike nabo zifika mthwalo ezweni lobaba base besimosha masibamba iBhayibheli iBhayibheli liqala kuGenesis livala kuIsambula akakukho la kusinta khona thina ndle emnyama ngeke umfice umthetho weBhayibheli ngeke umfice ukhumana ngeke umfice uMathe ngeke umfice uSibiya kodwa lokho kukodwa ukutshela ukuthi into ekulencwadi kayisithinti thina ngoba abantu bakithi angazi babuye kulahleke kuphoba babuye bekhohle bona ukuthi lonke lento ifike nabamhlophe ifike naba lo mqulu ufike nabo okusho ukuthi yonke lo mbhalo okuleya ncwadi awusithinti thina ndle empisholo ngoba besivele sinendlela yethu yokuphila bengekho bona into ebhlungu ukuthi mabefike besinika lo mqulu babamba bona okhokho babamba lo mqulu base bedlizwe mawubuka izwe labampisholo lonke lisezandleni zabamhlophe thina ke ndle empisholo namhlanje yithi ihamba ezweni lobaba namuntu umuntu uzachoma ethi mina ngihlale lokushini leyo nto le mawufuka umlando wayo ukuthi yini lento le balungu babethi location ngalesikhathi begugula amathuna obaba endaweni mabefuna ukungena endaweni beyidle ngodli begugula amathuna okhokho bebafuna ukukhanda bona amadolobha abo base abantu abamnyama bebafuqela endaweni laba bezokwazi ukuba locate khona bezokwazi ukubabona khona base bebakha benze ukuthi ababe inkuqu behlale ndawonye kunokhuma kunosibiya kunozwana kunozondo kunoba konke la ndawonye into engenze isikhathi sobabamkhulu qala kwakunomhlaba nje ubona kuthiwa nje leyo kuthiwa yonke lamaplaza ngakomlungu bani qala kwakuyindawo abamnyama leyo base besikube sibe inkuqu ndawonye ukuze bekwazi ukusilawula ngoba lokuphila sikuphilayo siphila thina ngemsweni wabamhlophe ngoba basilawulo bathi bazokwakhela indlu bakulethe ithwele bazokufakela amanzi bazofaka ugesi yonke leyo nto lethi niyasikhipha endleleni zobaba ngoba ngitshele nje ungalima kuphi uhlale lokushini uzofuya kuphi uhlale lokushini ngikhuluma ngezinto ezisixhumanisa thina nabadala esesingakhona ukufika kuzo ngenxa ukuthi ngoba befike bona basusa empandeni zoba namuntu ufica iqhiqi uma ungafica iqhiqi namadolobha ungamangala ukuthi amadolobha akhandwe phezulu kwamathunoba phezulu kwamathambo okhokho bethu ayegugulwa ngoba bazi ukuthi vela kubathinti bona kwakhiwa amadolobha lapho kususwa thina ndle empisholo kuneqhiqi kunani izwe lakithi lonke lobamkhulu libiyiwe lilawulwa ngabamhlophe thina ke ndle empisholo thina nzalo yomtsinso kuyimilele ezwe lazi labansundu asisatholi lutho kunalokho uyithi sifica siphethe ocela embekuseni siyogeca umoba sigecela abelungu kodwa lo moba bawulima ezweni lakithi lo mhlaba futhi umhlaba wokhokho bethu emveni kwalokho ngenyanga uthi uthola 1.5 umlungu uhamba namamiliyoni yabona kodwa leli izwe likabani ngeloba bamkhulu bese kufuba indida ukuthi yibo labantu abafike njalo neBhayibheli bathi kunoNkulunkulu ofuna akhonza umbuzo ukuthi lo nkulunkulu wabo kwenziwa yini maye namandla ehlule ukubanika abandla abantu babo lezweni loba bamkhulu babo basiyeke phela thina ezweni loba bamkhulu bethu siphila impilo besiyiphila uma ubuka thina ndle empisholo kubhlungu ngoba namhlanje thina sigijimela yonke into yabamhlophe sithi abamhlophe this abamhlophe that kodwa umbuzo uthi ke namhlanje banqohe nomnotho nonke nomhlaba konke kukuba kodwa bona futhi bathi eBhayibhelini bashethi kunezulu ofuna siye kulo uma ubuka wena ngendlela babesibandlulula ngayo bebulala okhokho bethu bebethatha izingane bephosela izinja babe laba bantu abanjalo uma kuthi lento abathi izulu kuyiwa kuyiyo bebezovuma yini thina ndle empisholo ebebengavuma ukuthi ungene etoilet engena bona bebengavuma ukuthi ungene esitolo esingena bona bebengavuma ukuthi uhlale esithini ehlala bona bangavuma bebezovuma yini kuthiwa kune special place kaNkulunkulu ukuthi masifa afuna siye khona bebengeke bakhombise befika ukuthi labantu baphezulu kwento ethizeni engeyinhle ezobulala thina ndle empisholo manje ke thina abantu abamnyama bese ngoba thina uNkulunkulu ayisikhandle sinobuntu
nanokuthi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wokuthula, uyabona. Ezinye izinto ingakho bese kuthatha isikhathi sithi uthi ivele. Kahle kahle silimele singabantu abamnyama silinyazwe inkolo yabamhlophe abafike nayo neBhayibheli laba ezweni lobabamkhulu. Lento yafika njengoba yafika ibulala thina ke banikazi bengabathi. That is why ukuphila kwethu singasachumani nokhokho bethu bangempela. Imsamo yethu sitshekile kunabantu abangazi ukuthi amathuna okhokho baba aphi avalelwe ngabelungu eziqiwini ezweni loba kodwa abelungu bona bayalazisa ithuna la kubo namathamba kubo. Thina kodwa bawavalela amathuna okhokho wethu, amanye bawagugula, amanye amuka nomfula amathamba bethathe bephose emfuleni. Owakhombisa abanandaba nathi ngoba kakusiba bakithi. Thina abantu abamnyama sifela lokho ezweni loba sizihambe sizigqila kodwa lelizwe ngelobaba mkhulu. Cha, siyabonga lana sithimba lemtsekuwa TV1 uyacaciza lapho umprofeti uXhegu ukuthi ke kunendlela esikwazi ukuphila ngayo njengathi thina abantu abampesholo okuyiyona ndlela ekwazi usixhumanisa nabadala bethu okhokho bethu. Yep. Cha, sibonga kakhulu kuleyo ndlela leyo ukuthi usicacisele lapha umprofeti uXhegu. Hayi, siyathokoza. Abantu bakithi kufuna bazi ukuthi ngawudinga umuntu omhlophe ukuze impilo yakhe ibe ngcono. Ngawudinga ukuthinta impilo into yomuntu omhlophe ukuze wena ube umuntu kusasa. Njengalokhu bekutshalile kithi ukuthi uzobe umuntu hamba ofunda bekufaka imfundo yabo ukuze ngingangeni lemfundo yokhokho bethu ukuthi funa sikwazi ukulima thina sazi ukuthi imfuyo iphathwa kanjani. Namuhla amaplaza ngawabo kodwa kulima thina kodwa kuvuna kudla bona. Yabona, bathatha ulwazi lwethu futhi bagcine nezihlahla zethu uNkulunkulu asiphezona ezisivikela ezisinika ukuphila. Ziphethwe yibe sekuthiwa labo bantu njalo banoNkulunkulu okuthiwa kufanele simkhoze ufika nabo. Zibuza ukuthi yini indaba bona. Ngisho ngalobo gudu bakhona abenzonga abafica beye emasonto kodwa baye emabhishi bobhukuda. La bantu abagxilile esontweni kuthiwa wena kuwe bekelela ingcebo yakhe ezulwini la ungenasela nanundu khona. Into enkinga ezokuxaka bona bahleli kumnotho bahleli kuma riches kodwa thina kuthiwa noma ngigqoka amanikiniki khona ingubo emhlophe egqoka ngathi kushiwo into kwazi ukuthi kubulawa thina okhokho bethu babe nothile kwakuphambana uphondo imfuyo umquba ufike emadolweni ezibayeni zobaba bamkhulu. Namhla kasinalutho ufuna unyama ufuna uyoyithenga ngezitolo le bayijova befa amaphilisi abangayidli kwabona. Bona mabefuna inyama bafuna efresh esuke esilaheni abenzelwa into especial. Uhamba ngabe ingane uthi ayihamba uyofunda bona njalo abantu okuthiwa i-homeschooling bafundisa ingane zabo bodwa eceleni. Imfundo ukuthi ngoba ikhula ayifundi kuyophatha iplaza ibizophatha wena safane namajazi sasi uyahamba uyatoyiza egcineni uyigraduate kodwa awunamsebenzi. Babe bazokulawula futhi uzofuna ukusebenza kubo abamhlophe basiphethe ngaloo ndlela basibulala ngeBhayibheli abeza nalo. Angithokoze.